Kapor Kapatisi TV. ICFA University Meghalaya is now open for admissions for the academic year 2025. Explore our best courses and apply today. Fee concessions are available for domicile students of the state of Meghalaya. Yes, na ito Eeco nde po. Dalam tanap tilam ho dah. Ha kejingja aksiden kapala jahajan kapung thalasken kiladon arngot kibayam but way uday uba convince susngi ubana nangba West Kynta Hills District ubadai Nongñiah Jong ka Eeco kapala syaban ha katrok kabakit Kynta but way pat ukhulung ubadang arsnem karta ubalatip kerteng kum uhawasan sari ki pulet kilayatho baka shimpor hadu laikenta ban yo say yakamet jong uba convince susngi namarba lahaban pawan bun teli ki kalikhwai la penkit yakamet jong u sya Joy Civil Hospital bat yaka postmortem on pendap lasai kesingi ka arpu arterik unailar arajar arpsan ukhulung pat ubadang arsnem ula Khlad nakadaw ka jingsa salat hakapor bakhlem kani katrong bat hakapor baja kani jingja ka Kmie jong u ka kong suki sari ka ba yo u syadien bat kadang ya linti hasurok ka Kmie jong u hadu menta ka don hapadeng ka jingsitom ka bajur bat ka don ha ICU ha Dr. Norman Tunnel Hospital ya kamet jong ikhulung pan la IT haki bahayeng hasam Hey!